entis who said the be because to say Afia any Mzbel who said ayonkofa na eda omuntem no nyame ekwan so no omo fire omonim omo ho enye ne omo hihye ayonkofa to ho enye ne by nipa desani a sebe open the selfish interest inti or the omo for kwan bi so atete omo ntem enti okase bibi eni ho na bibi entimi honhom ntimi ntiti obi ni obi ntem a oboa enti wo te se ene ntokwa ekoso sometimes niam bi ekoso social media mo nte niam ase ye honhom no yenim de eko sometimes amanfo ni amanfo ko Covénant e wo honhom mu aha enti ba de mpese me kan esi so ni nyina se de hia eni obuo nipa de wo ye bia no Quran ana Bible say bu nipa de oye panyini men didi natem de oye sebe osene odibre men didi natem ene yamfa ne se ene ye mampanyifo ya omo wo hoyi ene enni kwan se anka etimi bie ya no edidi o matem Kwaba edeba Tuguma so abusuan ya tena seje bre na yenko nsem ni mu na abrebia no ya na metai ka ne sese nipa mienu nya asem a eye nipa ya na eka na nso so wo mu ni nyame nya asem a pan ene be ka ede ama wo me ka de asisu a na chese yanka se enuano mo ma Mzbel ene Afia Schwar wo mo nsensem a ebeto abontene a obi a kire na dwen ede fa ho we sorry a no abeka ne de ni wagya hokona we aba abeka no so agya ho enam so magana for do na e kire wo ma dwe se da bi ma ya mienu ebi a bibi na akoso e wo mo ntam enti na ma sa ne ma no e koso e san se senya sa pa di a wo mo ni madokode poti e beba enti e ma mienu we beka nsem basa na we so abeka sabi nsem fie de afa ne nuano mo ensem we nyina betu odwane na eto na do enso de ne ho agim a wo kire se Afia we ka wono tum esan se wo no wo bi anim se wo de wo ye kromfo ye ka kromfo pa dia wo na wo ye kromfo na wo kromfo no sorry a wo ke ka je kromfo se wo bi aye se bitwumutwum na so wo no lesbobo na no abi na wo ye wa ya kasa e de amase se wo mama ma ni nyina so atie aguma wo mo nso e de wo mo ho agi adwuma ni nti ba ya ka wono tum esan se wo de ka kro no pa dia wo na da wo so Mzbel ma ne ho enton ensem we na nem ye ba beba wura mu na fe ne biebie mu atwe wo sere ne abasa ye be wie ni na obi anya na de ade atu ni kotodwom wo so ade ntwe ne fafa comment section efa ema me professor abeka me sa e wo studio wo me try ho me ba ye de be so Pero for me sans ema wakwa ba bia abade na chesensem no na ye de ehye so ebre ni ya fa muti mumu amena ye ma professor akwa Prof, ye mwakwaba eba too much GH aso. Na minim se wo look young sa. We say adwuma le die ye ni young go. Okay. Honhom adwuma ye young. Age is just a number. Enti enfie e different from honhom adwuma. Ye young e wo numbers mu. Okay. Because me nyanya 40 years. Yeah. So what am I say? Yeah, young, our numbers. By whom no, the one 80 years run on chair. The one 80 years, our home on chair. This is your bit me a Chinese or better a new fufu. Any about you some fufu, any a cocoa. And Nona Yamese, so obi 80 year fufu for a mid year sefata a emano. Se obi abrewana ababre akokora fa enidie sefata eye de emano ansa na se obi ebru 40 years na se osnewa because ye commissioning prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa obeje ne prophet no at the age of 40 years enti even se onyahu se obi efi 40 years pe wasnewa no ese udi enidie ese fatamano ba ese udi agro na wamfa enidie amani pada sanina eye nome wo eni wo busu nyina eso the last time ye share ye no na se wo look penny but ene no ene ma da kwemi hu se wo ye young but o kasa ye mu che se wo ye young but
still now spiritually would you now so getting say young dear young in numbers by 7 years you any sini ebinu so what ma say saa so na ebinu so ayi sini and ebi so the omani bebre no kura dodo na ahye fam so what ma say aha enti ba de mpese me kan esi so ni nyina say de hia ani obuo nipa de wo ye bia no Quran ana Bible say bu nipa de oye panyini men didi na tem de oye sebe osene odibre men didi na tem ene yamfa ne se ene ye man panyifo ya omo wo hoyi ene enni kwan se anka etimi bie ya no edidi o matam because ye obi bia ka ne se kullukum ra'i wa kullukum mas'ur ar-ra'iyati ye say ewo hadith bin o say obia wo ade a oben o hweso atamuda nyame be bisa no ewo ade a o hweso no so enti no o say al imam yamfa se imam oye nipa desani a ono na da nkramofo ano ono na eso hwe yeso say ye bibia toto yesa wan hwe yeso ya atamuda nyame be twe na so papa owo ba awiase eye enhye se eye so ohwe abofra no so wan hwe ni yi a atamuda nyame be twe na so saa so na ene ye mampanimfo yi a se omaye te se president of Ghana ahemfofo MPs chiefs a omo dan asori mpanimfo malams akesefo a omo deda ekuoku ano no obi bia sebe owodom bia no se wan hwe odom so yi ana wan hwe de se fata anya atabuda nyame be chew Prophet dia oye bia no make sure se obeyi ni ye saa so na ekutu amede be ma mo a mo hwe ye ne mo a mo tie ne se ekutu amede be men dani obi a obedane se ye ka se asimasi didi atam kra ne yenya obente anaye yenya asimasi wo a udi machi wo a opese odon Professor Tuguma elenim wo a opese udi Professor Tuguma akwanchre wo opese Professor Tuguma de obeya ma obia no ebesi wiye no men dwene nipa dasani ho men dwene bone men didi obi atam de obi beye obia no fache na ode cha nyame ebeye de ebo nipa adwene so ayede ama ba odi adidi atam ekoto so nyame onfa de nipa ni ye no adidi atam na odi ye no ede beda ne no me na wasa atwa so ayede ama de ye wasase isu bia no beja no wo ayede akọ ye ndwene atamuda eno na ese ye dwene se ye free hase ya bebia ye kono ekwan da ne ye hyehye to ho ehin na ye kopie de ye ko obanim no ekwan da so na omo be receive ye ana baby so a ye kono de be ne wo ho bebia me kono ye wo mu nchichemu ye wo bebia ho da ni bebia ho nye de enti eye no krese bebia e ho da ne aduma pam ya eno de be kono ma me ndi so na menye bebia me se ho nye de no ade boni anya me se menye no you move free enti afutu amede be ma no men hwe se man kan Quran verses men hwe se man kan Bible verses by the American na e Quran and Bible mu nyame na ese enyame na ese utia ebe boa wantia e wa wasa afutu kakra bo no Prof yera se na ye kwensem ni mu a eye Mzbel ene Afia Schwarzenegger wa mu ntokwa ebeto abonte ne Ghana fo kire wo madwene fa ho ebinum kire se ema mienu die enka ye hu ye asamba nka obekọ nua nchen na kokasa nanso ye nuanu ma we beto ma ne yonko social media na we de ne dia aba na we de ne dia aba ne nyina mu no obehu ne sense na betimi akafa onse de bia me ka kire se ye hunhum mu no se niema bi koso ne ewura hunhum aspect na ye obi bi a friend Farak sa Farak no eno no yamfa se woni o cameraman na motiwe ana woni o boss obi pese obedi opese ono je wo adwuma ye enti obetete woni o boss ntam obi pe okunu ana obi pe oyere obekose ye betete woni oyere ana woni okunu ntam na ono abehye ho ye friend Farak sa de no ye ya ede ya ede ntokwa eba abusuom ye ya ede ntokwa eba namfofuom ye ya ede ntokwa eba bebi bia nipa dasani ewo bia no
yetimi ya fara ka ne ma said ye be ye kra na area kra wo te no kra obetimi etu afiri ho enti yetimi ye obi na watu kwan akwa abrochi montene nka omba fie onye hwe ya ye ne saade no ya ye ne said ye be ya omba na chibiem me ba choti sunsum na se ne no ye ye saade na omba na chibiem obetu anamo akwa abrochi ubonse oti Nigeria haya ana oti kutobo ya ba omba Ghana da ya ye na busu ya ya de no said ye be ya omba fie biem ya titi ni ntem ni na busu ya titi ni ntem ni efie ba obehu se odi obi ba nipa ba ko mienu bi di nkita ho na chese owo minim obi sebe ono no ya owo UK me no ka se almost 30 years ni ana nipa ne frɛ me na one me kasa na me ka kyerɛ se adise ni se me frɛ ne kra no ana mu se adise ni se ne akoso wa brabo ba dia me ya no asembesi o ana ka kyerɛ me se menye ana me se asembesi o ana se me ana me se asembesi o one menkum nipa one mentwa moja by one ne kra na me ne kasa ya ne kra ne kyerɛ me niema bi se menye me yes a niema no nipa na sa oye no otete oni na busu mu no nipa ni wuye nipa ni wuye no ehɔ na abusua no ne dwoye ɛna me ne wo kasa wa ba aba be fa ne mami asa e de o makɔ UK oye kremoni a me ne wo kasa enti o kasa bibi enni ho na bibi entimi honhom ntimi ntiti obi ni obi ntema oboa enti wo te se ene ntokwa ekoso sometimes niema bi ekoso social media mo nte niema ase ye honhom no yenim de eko sometimes amanfo ni amanfo ko Covénant e wo honhom mu omo ko Covénant na se obi hu se we no me pese me dikan ese ni we na pese me dikan ese me twe me ho free we ho enti ese me de me titi ntem enti ebe titi ntem no obo se na omatiti omuntem omotiti omuntem na omonka yo eno no wo yo amafo omo share secret together a secret no ya shenti eni kwan se ye ma secret ne kwa abonten enti eze ye twa omuntem se de be ya secret be pia abonten enti won se de ma bi ikoso te se Afia eni Mzbel won se ayonkofa na eda omuntem no nyame kwan so no omo faaye omo nim omo ho enye ne omo hyehye ayonkofa to ho enye ne ba nipa desani a sebe open selfish interest inti or the omo for kwan bi so atete omo ntem enti otete omo ntem no ode kieya ye ka kieya te se ode otan ato omo mu se de be ya we be hu ne ho se we ye bini sebe you sorry to say we hu ne se oye bibi pasa sebe ye ye wo sa de na hu yon ko se obon hu yon ko se onyan enti no obi ti abrochi obo se yetimi ye ne se de be ya onyan krata obi ti abrochi yetimi ye ne se de be ya obebre by onyeska ye obi ti abrochi obe bra ba ontimi nware obi ti abrochi o ya ye ne se de be ya one sa de no mo beto nkwanta apai enti sa na ekoso social media ni enne se obowura asofo fia de bia me kasa osofo a unni ani osofo a unni tumi woni etimi tete woni obi ntem enne hwa asofo omo ko hwe enne niam ekoso wo Ghana enne obeti se osofo we ni osofo we ko enne obo se na osofo fo na obati omani asi nipa ba akoso na omo okutia no die na ebasa ade na montrasi asofo mon gene ho se ade na mo se munyina mo som nyame baako mo se nyame baako na mo som no ade nti na mon gene ho se ye nyina ye wu a ye ko osoro ahema nipa baako na bebu atan ade na obi enjai obi adwuma mo obi no obi anya de esafata but because of ye hu se wenu onye din wenu onye ska wenu owodom enti ma ye fa etan ento asimasini system te de be ya ono ne dom no ode be say nipa na sorry so to say ene mo asori ma no eye mo ye we anti mo ye clockwise mo free we ho na ma ko we ho mo free we ho na ma mo say bible na say mo
also honhom hwe. It is a Bible say na say ene ukọ osofu na say anye yi ama wa obekọ osofu bi ho. Ukọ osofu bi ho na anye yi ama obekọ osofu si ho. It is oye Christian ni na utie mi na say oka say wo no de bia obetu anama akọ asofofo nko anche na de bia wa kwetena sorry dem a enye fausesi uti so. Because I said osofu ne kura wa tu anamo amba obi ho a ono onye Christian oye Muslim odi nyame kwan aboa no na wo te ho ye de. Enti ene honhom no se ene me no be ka niema bi bebre afa assurance ne gane za niema na ekoso na honhom no enya ade eso ani ansa na honhom no eya no me da omoso honhom no niema da omoso asabi ekoso asese omokra ne omokra nhia ya tete omokra ntem wanhwe ye na me no kase wanhwe ya se de ya tete omokra ntem no kra ebetimi adam the problem aba impenifo mu oman mu ase because omo no omo ye public figure ana honhom so no omo say was spiritual backing omo de omo ho tale ahonhom spirit ne di omachi enti sa spirit ne di omachi ye won penifo bi so sa spirit ne di omachi pa say me no ya pa say wo no say o support Afia Schwar na asimasi we support Mzbel because of money na we home the way ye pe we home ni we ye penalty e say mo mpenifo no kra mo so mo cha atwa mo hoko eno na ekoso wo parliament eno na ekoso wo board mu eno na ekoso wo oman mu so the Americans enti yetimito we yetimito nsem e wo baabi yetimito otan eto baabi ye said ye be ya bia wo be ye bia nipa de sani ani nya de enso ene obi wo ho otimitu anamo said ye be ya ne de oman na oye president of Ghana ne kra no memma ne nya popular otimi said ye be ya president of Ghana de obe bia enso ni pani otimi said ye be ya MP na otimi area de obe bia enye ni perfect otiti ma me ncho ye wa adwuma bia first na me eno ne amfa se me be ya ma MPs ne emefo na metimi atete MP ne area for ntem se de be o monto aba ma no no so nyame kwan se ye kra me fro kra minim dia me ya me de betete nyame kwan o nyame kwan enye se be akoko bi ne akotwa na se etwa bibi agu bibi so da bi metimi aye se de be ya metete MP bi ni MP bi mu ntem se de be ya yamfa se na unim niema ewake ya ene yamfa se we NDC for speaker betina parliament unim niema e course se ade omo nyina ye pe ana omo MPP for so wo baako unim de ya obi ebeto ma NDC for honhom no yetimi eto tan eto obi akoma ni ato tan ato obi akra na watani akoba bia eni kwan so okọ na chese prof de okay mameti ase se obi wo hono mu a tan for no reason wo ho nya ne hwe ba tan na to ato mu ya to wo sunsun mu ato ho na chese bibia and na me say for parliament for woni bua so for order for woni to parliament house me say honhom ntokwa e koso of parliament house ne kuta ne nsem Nani prof nim bibia fa ho de ani aboa na bibia na sorry a okon ade a yo oman de na meye we ye party me join MPP me join NDC me join CP me join obia me dia say wo obetu anamo aba me nche na maboa wo so the American say enti ade a koso oman mu omuji omusika omu de show omu boto omu de akwahwe omu yiri ni omu busua me area mete MP no dodo say na waba ho aba be ye adwuma papa minister na otik baby no adwuma papa be na waba be ya ma obi wo ho ana ma sorry say me be wasting misika any me energy say me nya say de be ya asomdwe be ba ani ade bi omo nko na chese besi so say eya Mzbel ne Afia ntoko omo koso nko no unse no omo masem ana honhom no omo nanim de omo ye ana omunim Covénant so omaye ohunhum no enti yenja omasem se omoye omadwen so omo pese omo settle omo issue na omo betu anama akohunhum nipa bi ho ana omo beko bebi omakwa Covénant no na omakwa de akokọ omo ho abo because ntokwa ne ohunhum na eba edisu enye just enisu okeke eye honhum obia pre na hunyade
Omo na nim dia omo pere wa asase so. Omo na nim dia ade bi ada ho na omo pese to mi bi da ho. Sa to mi no omo pese omo huri tina sa to mi no so. But the oba huri atina sa to mi no so bia me catch yourself ma bia nso ka. Ghana ha say obachi di papa. Aya wo mo mienu. Me say sa to mi no. Se omo mu obi huri sa atina sa to se me pese me bubodi omo na bobo ni bi omo huri atina sa to mi no so. As say omo yuska. Omo di omo ye landlords. Woman na ekura atina sa to mi. Enti omo so pese omo duru sa to mi no. Ese to mi ni eye ndidi so. Se baby omo no omo wo low class. Omo wo baby omo be nya omo chop money omo be nya baby omo be da ba baby omo pese omo duru ne te se omo yonkofo ma no. Se one fro and duru sa spiritual realm na untimi nya sa de no. Se o te ba se. Aha enye wo be duru baby enye te se be ma ne wo be dance na wo ma oska. Odi be ma ohu mo na chere se. Enye te se wo hu kura wo wa wo dia ni se scan da account mu. Ma send ya to mu. A spiritual realm no. Because why a covenant with Sanya mano. Into covenant na why no. Also all the time. Also oma impenifo omo ye ka oma sem wo Ghana. Ahimfofo sikafo atitirufo no. So omo te wonka. Into wo no ote wo kra na me be chia okeke ya send ya mo. Brabesiam busu ya send ya mo. Honhom. Spiritual realm no. Into omo no omo pentem. Entem no omo pe no. Ba ko mpese omo nanti bom ana de omo ye so omo nyina ye bom ba ko ntwen se ba ko be huri edi kan omo nyina pese omo huri enti enne kofa ntokwa na ide e ba no etu na se si ano Afia so kan bibisi ai wono de da Mzbel be fira asase we so be bosire wo be bonije papa enti apart from covenant no obi asa wo ahonhoma osa edi ne ho ko join no enti se oji nhudi a wo betimi atia obi so enti se oji nhudi na se otia nipa kro so na se wa honhom timi fight na na wawu ato ne baabi enti omo ni ndi omo ye eye ma ni mienu enye omo asam ne ka ba se enye no nko na ekoso ye woni ma bi wo ho emba social media ekoso entokwa ekoso honhom mu ye kum amanfo honhom mu ba sebe Ghana no ayete se unse bibia no yenti untimi nka ho asem oya yese mmara oya yese IGP oya yese say by rain na so no sebe IGP ana penyini bi ntimi mfa dani nto honhom ni pa bi so ono IGP na ana se penyini no ono amu no kra no honhom di nachi ono so was spiritual background ono so was spiritual backing wa bone ho ban say if that say okokramoni wa na say obompaye as a Christian obo ne ho ban enti ze ade na obeka say ahonhom anase sebe obi obeba abeka bibi afa enye di entia enti sebe me de bia me asema me kan say me support unkomhye basa no me support unkomhye na amampo be gina public no mo ka no by say akomhye bia friend no na oni nipa ne kasa just show him what the person have to do so that the person will just be rid of what is going to happen. By one, when you come, nyame ya chiro, no wa ba be gina bedwam. Asimasi be beto no as me so me nipa me support sa na ma no. But te say me ba na me discuss Afia Schwar ne Ghana sa na because a spiritual me aka chem say obi be hwehwe for what reason? Because e ya dia mo when evidence asem say evidence class o mo kun ana mo nko yen e ko mo nko an ke be social media so won wo bi asebe o ni evidence o betu ana mo so o ba be se bo ano enti mo hu bibi na America ba ye kase de be o mo hu be do mo so and na me ni obi ya number me ni obi number de o beti nka o social media so down ho so ma on pa ebo ni aduma spiritual battle na mo ko wo be you lose u be free no kra na America kire o wo be you lose u be free dia me catch all they say ma oba mbonya de enye sa wo you lose o mo nyina me ka say we be wo na we wo be you lose e wo hunhum no ba ko be free me ka no kra kire ba ko be free mu no say wo tena se ma ba kwa na say wo free mu si wo kura say na ma ka kire no ya hunhum battle no so no say o mo nyina spirit so adin a wo be say betu akọ bi foforo so on count upon no akọ kana wu
No, not tornado, so I did back who say, Afia won him the power, and an answer yen, not a casa chrono, if you are chrono, we are dear, and we are forced now, no sweet lesbian. Sound of going none can not dear was sank a bear, maybe creating the cabinetso. Tornado so did not know about the two sound of where I won't help. Radio Wadaruma, unse, efa, nasam no mempese mekabi. Yeah. Because Obia lesbian, Obia crow for Obia dear, minimum asam. By sebi. Bonnie and as a Udi Machia, Muna Munim Yamoye. As an assault Munian and Antibu, or Munim more. Until put to a medieval more say, Sal soon soon talk about more cono, or Muncha no Muncaso. No Mun settle, Naba, who wouldn't know Cunyaneso. Naba, as a Munfanas and Babundan Queen. Now, pen, Yano, so numerous. I said, Omoyoko for a be a queen's. A bino, a queen's. So to myself. By almost person or drew on Munya, but a level by a state by state. Or no, didn't care drew home. Most of the person would do Munya, but Renaba Conco, they are also about the corner. Are any problem? And to Omobe dear cheese answer, or mono may say, Baki baby on Sonka. Or mono say, or Mabu or Momo by to the extent so Munina Munti or Biogina baby, a papa or canoe. Maki baby on Sonka. Prof. Me say about baby, a back camera. Or ya, why shall a yo or moon Adam for bibi betuni pano, Maki baby on Sonka. Men a make a show. A spiritual battle. There be any physical spiritual battle. One will say me American, they know what I'm talking about. Only in the American, they will settle and come out and apologize. What am I? Wow, they will settle and come out and apologize, Prof. And somehow can we say be an hour my Hugirian. It's answer Yan soon when you nippy and a year when you echo. Ghana for the Yankee himself a physical battle and a warm aircon. Now to never come my own son, ya chronic dear and she ya. Third person about the camel, and then tornado about the camel. I ain't sure about third person, no. And as a fool be as I have a friend. There be minting body. Third person either say oh Bema or now your oba. Say either say oh your wine, my catcher. May say Oman set to Omohon. Nasa soon sumuno, Oman Timmy Omohua, soon soon the bet Kenyako Bobby, I obey Omunina. Prof, then young boy and some way the mammy who I dream I was also identified for comment section. If I mind a chief bachelor say come at the my son say no, a study and some Rihanna do maybe I would see be no. I am a binum say a bosom and I can so saying I bear social media near my air Schwar will be a video dancers and some are Prof air canoe. Nina I am going to Prof and then why sit be a boo and you young quite a numuka crana. Wadaruma, and you can now with your mammy by Unse Oka, white sheets. And yes, I'm ya wanyama bi wa ya di ani die emma sa de no enye prekope enye sa beto wani munti unim say just like that one sa di ya me no ka ho asemi sebi enye just ordinary white sheet a eye o ye ton ne ojum we nya ordinary white sheet a ton ne ojum we ubeko jom ubeko akonya bi ato atade e hyew no washa atare o but the point is that obi wo washa de eye papa obi wo washa de eye imitation ene ubetimi akọ white ubetimi akọ jom akọ white sheet by aduma eye no one sha enye de we bi ye no so to the americans enti enye bibia na de beto abonte aye fan it just like that adenti am de pie ye na enye bibia enti me de pie because of adance white people so and sebi adanse ene nsenkyerene eba white people so no say ene se manfa ma too much gh4 abusua anamukuo ne bia mahamo because sebi ene yaboa adasa Ghana for Africans amonone yaboa amanfo enti die enti na moso mahwefo yemfa mboa mo ene mama yakwanya ye de kasa enti se muade ese meye na se eboa wo ene watie fo so ade na memfa mboa mo enu enti na mbe white people apie no ene se white people is utie mi a ene last 3 weeks na iwe akwanche na eba ye no na ye 1111
na white people na me didi juma. By nyame to me within 3 weeks air by. Say yasanya akwanche no abo ho mpaye. Ama na dani 2015. Wow. 2015 out of 2015 no many can say yabo nipa more than 850. Wow. White people. Your white people obi wo ho obefrɛ say ɔte abrochi na dwuma enko yie ma no say na waresem ayebasa say opese odani etitiru opese baby a oye adwuma no yebo na adwuma ho ban opese baby a owo no ogidin opese asori da oye no opese asori ni pija opese onya angels eka ne ho se de be ya baby obi wure bia no e be dani nkunim bia ye de amano and know the white people no how bia was asase so say ye adwuma sem say ye yare be na odi achini hospital yare be na herbalist wono edi amount ye yare bi wo enye enwia ye yare bi wo enya ahaban yare bi wo ehunhun yare sa hunhun yare no ye kwan de fa so aye de ye solve sa problem no it is a yare bi how na say ehunhun yare a ye de obeto white people no so say ope promotional ye de obeto white people no so say ope bambwa ye de obeto white people no so say usika ba unsem na ahye say ope say ye bo usika ho ban say ope say unye yedie wa brabom ye de obeto white people no so say obedru baby a ope say udru say ope say unye tumi e de ye adwuma say ope say unye tumi e de ya sorry mesika say obi de oka ene ye de ne beto white people no so e de ya nipa ni betwia wade ade ama ana obi pese odadaw eje wasase ana se court issue bi me say white people ana se opeska e de aye obi bibi ana se ope unse abro omo ya no omo peska de aye te se omo twa te se bet bi wo e ho no enu no bisa na America enti se what chiri wa abroche wa ache na opese obafia na yembo na wo yeska na brefie na nyame ebefa yeso ayense nchen yama wo ene white people na America wo unse ebi no unse obiane ne ha unse te se we ye kojo mensa we ye Afia de we ye Richard unse ntra we ye Abigail bibi we ye Benjamin unse edoso by we ye dia medecho enti ene se utie ni a men hwe se ene me me ka ene obiti Abigail a onye ohun di papọ obiti mensa ye ohun di papọ enti dia me pese me cho me se maye fa wutu subi ye de wutu subi a wadwuma sem wani monyam bambo yedie okrata asem no na metumi nti na me befa ye so ayama enti ade a metia aka cho no afa pepes no prof na dia wodi ya kwawuram ama yetimi yahu nsem afa enu ama Mzbel ene Afia Schwar nega ho yetimi yahu ama sese enu achapa ene ye de tomfra mo se wo mo enka mom te sa ha na de boni bi etimi apie wo mo so yeso dwuma de isu na ache se wo de wo telephone number ebetudwa na wachire akwa microphone so etimi aba wanim sase Ghana de ye wo ha papa ade a me catch etwa to ne se obia de obeye bia no fagidie etechi menhwe baby a wachinchin akọ menhwe ya mpenifo bi ya say before so obenya nso hanom no e de ya obetiesie nso fi enti nso so fa oba no nche se onye de nnu nso bi enti de me perfect on se fagidie ne tu anamo a ebebo enye meho enye malam bi ho enye sofo bi bia wo paebo ne wakoma ebe chew se bia wo ye ese wo ye yie no tu anamo ko eho na so ogidie wa tu anamo ko baby a obekọ mpai na obehunu tu anamo ko ho me number is 0541 079062 0541 079062 me okumase ntonso aboaso obi bia wutie me bia no bia me perfect on se de misika gidie to gidie anamo na gidie anamo no ebeboa me ne unyina aye de ewo me ne unyina akoma so ade amaye I was here for Prof. No SC, not just to Gidiana mo ebe pie na so na ba
Eniema ha obi afri kwa me nkroma penso besi ne no obati ne te e dia amount spiritual problems wonnamu obi no ba beda ni nyina no kopie mu na so ya obeboa wo na wode niema gu akwam ama na wonno nso kire se eye Quran ene Bible ene onu de odidi juma enye abosom sam enu nti abusua ye hwe na ye hu ni se kremoni a wono no se de wonfa Bible nya juma na so woje Bible ni di se Bible kire kwan pade a ye nyina no ye fa akoma pa emmom na ye kopie mu e wona so ye na niema ntimi enye kama emfama abusua subscribe ma me na like so na share on all the social media platforms eso me din edidwaso him akwa